اف گوند آلمالی یه سر به نافچه چرمه یا چولکی ویه. ده 14 و 15 هزیران ده دو ارتجن پلا 5.7 و 5.6 لوه هرمه چه بون. به دهان مال و آواهی هلوشیان. پاسوانه که جان خوش دسته و 27 ولاتیجی بریندار بون. 103 آجال تلف بون. 40 مال و 105 گوف و آخور هلوشیان. رادارن دولت آماجه دکن کو ده همو ضرر و زیان مقدوران ورن دابین کرن. ولاتین کو مقدور بونه هد شوق ارتج دنه. پشتی ارتجن مازن نزی 200 ارتجن پلا پچوک جی چه بون. قادشم نکاور بو ما خشاش کرد. مگو ام گشتونی مال مجی چو پز مجی چو خانی مزدان چو مگو شوان مجی چو حیوان مگشت چی چو الله جنا حت رحمی کرمی احسان لطف مرحمتی نه درونو هندردونه یک ندمای قطعاً من ندم. Hayatım ben İzmir'e derbazlığı, az İzmir'ime rundunum menemeni ve kidini ji vera bavimin, beraymin, van çadırına ve her pen çadırına aynı malkine. Tem havini hemen tem vera, xanime verane, malime ji verayım çekiriye. Hani yani narne hındır yani xanimin çatlamış evkiye ve ye beraymine ve ye bavimine ye dine ji vera bırakmine dine. İşte ki nav hevdayı var işte kes nara öndür var hacari derevin tışkitim ne der bir derebekini eve belki de tışkitini. پشتی ارتجه جالی سروکاتی رهبری روشن لزگین و لگوندوارن کو ضرر و زیان لچبونه کون هاتن ودان و ولاتی به کلوپلن کو کارین جبن خرابان درخینن دوان کونان د جیان خو در باستکن پشتی ارتجه پاسپورانجی لجه بویره لکولین کرن جزانینگاه چولک جبش اردناسی دکتر کنن اق بایرام گوت اف هرمک ارتجه و دو مال و آواهی لگوری و راستیه باوه که ساغلام ورن آوا کرن. Biz şimdi burada yüzey deformasyonlarını araştırıyoruz. Em li ser derzên ku tenê xuyakirîne lêkolînan dikin, em dizanin li vê derê gelek derz hene û em ê lê binêrin ka gelo di vê ertêjê de kîjan derzên mezin şikestine. Li aliyê Kanî Reşê sê derzên mezin hene. Di sala 1949 li Erzinganê erdêjeke mezin çêbûbû. Ev herem heremeka ertêjê ye û divê mal û avayî li ser derzên ertêjê neyên çêkirin. پرانیا خانیان کلپیچ او کورن جبرویه که هری زیده جی او آواهی هلوشیان آواهیان کو وان سالین داوی هاتنه چکرن درزین لگلک جوان نه هلوشیان صادق وارول گونش جی مامسته باش آواهی سازی یه زنگاه چولکه او اوجی دبجه دیوار با آخه هاتنه لیکرن باش بکو پلا ارتج نمازن تر بو ande ziyaneke mazıntır çebubuya. Yapıya verilen önem derecesinde hasar az veya çok. Li gorî saxlamiya avahiyan, zirar û ziyan derdkeve holê. Li vê herêmê bo avakirina dîwaran, herî hatiye bikaranên û dîwar baş bi hevrana hatine girêdan. Ya rast diviya bû, di erdêjeke 5.7 pilê de ev xuseret çênebûbûya. Lê mixabin avahî saxlam nehatine çêkirin û di hertejan de dihilweşin. ولاتین کل و هرمه دجین دبارا خو با آجالداری دکن او خودی مزرکن جی در ارتهج ده آواهیان لمزرکان جی ضرر دیتن و آجال دبن خرابه اندمان رادارن دولت آماجه دکن کو ده آلیکاری آجالان جی بدن شینیم گند و ده برینن وان درمان بکن جترسا ارتهج ولاتی ادی ناچت مال خو و دکونان ده دجین او دخازن جبریا زوستان دجوار خانیه نو و ساغلم جبوان ورن چیکرن حسن کوسن کردستان 24 چولک